Dia som Bahumukhi Samabai Samiti Limited Asahem kedamtang apor hut kang hapchega jok penangan acukomar dum social media longpen aning ki pungalam cepaklang ponlo labang sojok Bahumukhi Samabai Samiti Limited long claim bang pu dhonsing timung pen pherang kiamai ini ponsi lamthe cepaklang pon Piniveskar benglong dong kamukam rong supia long kido dia som Bahumukhi Samabai Samiti Limited long claim bang pu dhonsing timung pen pherang kiamai kangni Dia som Bahumukhi Samabai Samiti Limited sahem ing hap chekamat social media longpen dhonsing timunga phan tangka cholapu akoya puthak jesemetsi bangso pherangkia mai paduponlo Bangso hud alang lipen kaningji pon ateng kenili phan tangka ke chupang lim lapen rada tangka ke chupu akoy pinang anatum nang pipon lo pusi pherangkia mai longpen dhonsing timu pen ningji pon Media longpen anili lam the puthak lang lo ka pachup panglim puthak ka do bawe nak la so pathak sini li nang le tomating no wang nang ko la bang sala hello ke sexy ni li hin pen ka pasini ya lam te bang la ko hello employees ap man ni tum tangka ke en pon la ke ni tum bylaws do bylaws ateng pen sini li share da ke mane share homo dak soni do isi ke general sales do isi atang ke employee share do employee share to mang ke la ke dak sakuri claim ni plonte minimum 30,000 up to 1 lakh above ante share thanpen that employees mandun la so thing na sin litum la so poisa enlo la pen Halapu dia som Bahumukhi Samabai Samiti Limited asahem kopi ko som pen apotsi sahem kang hapon ma bangso lama bangki chini ingtung wangwe la si kopi athesi bangso sahem kang hapnang kokma la so puthak dhonsing timung pherangkia mai long pen han paklar pon ramtang 30 December ani la all Assam la ode ramen pen tamane lower Assam BTA dia long branch plea for branch asap so la fe corruption ke do ayo ni amada all Assam employees la branch anta 226 bandu anta la so logat amendment la so in happen se ode control pet se 226 so branch ka ode ayo ni se non banke la kang pulong ta der chalo ne branch bang 226 do ko Dia som Bahumukhi Samabai Samiti Limited asahem aphai jum hektin kogamat ni krep ho ansi apor en ponlo bonda lapuana phanta un edera jog non kadokawe angton aphanstame ABSS Limited aphan lang tarli ponpo lasi bangso cheklo ang bong abangke ABSS Limited asahem abangke ingpu ponvek po pusi pherangkia mailong thanpon cooperative office hoy tan cooperative baba sam government hoy tan ma thabangke Bahumukhi homoy buti la so Bahumukhi bangke branch kon hekson sigitin pon ama 15 days afangke la so apor ke en pon ama 15 days awne delo ako 7 days apor en thula ta awne delo non bangke up to that audit do we na tanglam no Dong kamu kamen bigibe Karbiang long life